Billy Mwangi kuma Embu anyitirwo migwate tariki 21 mweri wa Dithemba mwaka muhituku ari Embu tauni. Undu uria watumire family yake kungwire thiguku ya Christmas na maithori na ihoru. Family yake acokire kurogia mwaka na ihoru oro riu nginya tariki 6 mweri wa mbere mwaka mweru riria Billy Mwangi acokire kuoneka Embu ari muoyo mathaini ma rucini. Mwana ni ukire thaa 2 na daina thina isawa. Nisikia mtu kwa gate mtoto anaitana mama fungua. Sasa ndio nikafungua nikaona he's okay. Hapo kwingine Mungu anajua tu. Aciari ake magite na ihinda ria kwaraniria na Billy na kugeria guthurima ugima wake wa meciria magicokagia ngatho ni gucoka gwake. Riu mureke twambe tumurorie uria bana tondu wiki igiri tutikoretwo twinake. So tikoingi aliangauga ati this or that, but mwana isawa. Billy anyitirwo migwate hamwe na imwana ingi kundu gutiganite bururi-ini magikuirwo kung'ethanira na thirikari mitambo-ini ya ukinyaniria. Family cia anake acio ikirugama na mahoya riria itaramenyaga kuria mari. Mahoya mau mothe a Kenya haria mundu wothe uhoete na ithui na akahoera nginya ciana iria ingi cirekererio na njiguirwo nacio ni irekereirio. Ni no njokirie ngatho na njuge Ngai ari giti-ini. Amwe anake aria angi monekete thutha wa kunyitwo migwate ni Peter Muteti uria anyitirwo migwate mwena wa Uthiru kuri tariki 21 mweri wa Dithemba mwaka muhituku. Bernard Kavuli uria nake wanyitirwo migwate tariki 22 mweri wa Dithemba mwaka muhituku akinyitirwo migwate Ngong'u na gucoka kuoneka kaunti-ini ya Uasin Gishu. Acoketio ceceni-ini ya borithi mwena wa Kajiado kuria riboti ya kura gwake yahuritwo, family yake ikimwamukira na maithori ma gikeno. But to have a state where we have individuals being hounded, where we have individuals getting abducted, like our friend here and our client, Mr. Bernard Kavuli, this is something that flies to the face of our current constitutional dispensation. We are condemning it in the strongest terms possible, and we are hoping that this will be the end. And just to set the record very straight, in the fullness of time, we shall be obtaining comprehensive instructions from our client so that we can deal with the perpetrators as the law so requires. I've heard that we have investigation officers. Please get to the core of this matter and let us understand that if it is not the police officers doing abductions or abducting people, then who? Ronnie Kiplagat nake nionekete na manyititwo migwate hamwe na muru wa nyina Kibet Bull uria ukoretwo agicora micoro nenda-ini cio kinyaniria uria nake wonekete mathaini ma hwaini ma tariki 6 mweri wa mbere. Munene wa borithi Douglas Kanja akoretwo akiuga ati borithi matiranyitana migwate ukiriga anake acio maranyititwo migwate no. Ruhonge rwa DCI ni rurekereirie ndumiriri rukiuga ni ruranirie na anake acio 5 niguo rumahunge mahuri na kumenya kuria marari na aria maramanyitite migwate. Anake acio monekete thikũ 2 tu mbere ya muthenya uria igoti nene riarite munene wa borithi amarugami igoti-ini. Muthenya uria monekete ningi noguo urabangiirwo mirurungano micini minene bururi-ini ya gutetia mutugo wa kunyitana migwate, undu uria ni mugaro na watho. Gukinya riu Steve Mbisi ndari aramenyeka kuri ari. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Muriuki wa Mucoki.